baya payabak po. At syuta na po king kalabing siya madomingo ning karaniwan na panahon. Yabe tala po king kaya katang kapasalamatan, ing sponsor king kaya katang misa, Attorney Severino Santos, at kapasalamatan na rin pamilya ng Erman Peña, karing mag-birthday, Aliana Sanchez, Rosie Carlos, Carla Lomoxo, para king guidance and protection ng Corazon Perez and family, para king kaladuan ng Antonio, Benedicto, Francisca, Tekla, Gia, Josepa, Pio, Nenita, Modesta, Honorato, Criado, Roel Birinya, Feliciano Senior and Junior, at Lucia. Talakad tampo, titakan tatayang dalit na pamuklat.
King lagyoning ipa, ang paninganak ang paning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Heso Kristo, ing lugod ning Diyos sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya kay kayungan, At kaya kang timurin. kapatad, ban aparamdam ta kang Jesus, ing iya ing kailangan tamo, lalong-lalo na kaniting panahon ning makatakot ta kabilian, manyawat tang pakalulu karing pinandita balata mo alayo yung Diyos king bietam, manyawat tang kapatawaran keya. Iyakas tangining biyak na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tuto, At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, pamano at dapat, at niyayaniwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu kang Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang santos, at kaya King Diyos sa ginutang, ing Diyos sa mayupayang tutu pakaduluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie, alang angga. Amen.
Manalangin tamo. Hoy pa, daratang kaming mibait pasibayo king Espiritu, ban pagmasusyan ing pangayampon mi king Ginong Hesu Kristo. Tagkilan mo ring biyemi, gawan mong tanda ning kekang lugod king meto ketawan. Ipagkalumuiti kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasa ang iba't king mumuna ning libro ring ari. King bundok ning hober, atin kuweba, dinobya ka rin Elias, ban matudtud. Nga na ning ginukeya, lumual ka ken at talakad, king arapan ko, king taloktok ning bundok. Kay ba't na nito linabas siyang gino, at sinyupya imabagsik ahangin. Inaspak na la rin bundok, at pigla sila si hiring bato king arapan ning gino. Dapot ing gino alayo king angin, kalabas na ning angin minayon. Dapot ing gino alayo king ngayon, kalabas na ning ngayon api. Dapot ing gino alayo king api, kay bat ning api meramdam ing malambing nga angin. Inyang dimdam ng Elias iti tikpaning lupa na king balabal. At linwalya, menaya, king arapan ning kuweba, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata po, ipakit mo kay kami o Ginoo, ing ganaka mo at iligtas mo kami. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingganak mo at iligtas mo kami. Ing sasabihan ng Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan kay katamo at kaya balayan. Tutuyang makasadyang magligtas. Karetang makitakot kaya at kanita king kaya katamong labuad, manatiling kayang lingap. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingganak mo at iligtas mo kami. Misagana ing alang kupas alugod at katapatan. Mikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol iba't king labuad at ing katuliran matyo iba't banuang matas. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingganak mo at iligtas mo kami. Wa, ipagkalop mo ing Ginoo ing sablang kasaplalan at king asikan tamo dakal ing kekatang pupulan. Manimuna ya ing katuliran at isadyan ing kayang dalan. Ipakit mo kay kami, O Ginoo, ingganak mo at iligtas mo kami. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, sasabihan ko ing katutuan, talatokin akong Kristo at eko maglaram. Ing sarili kong konsensya apanibala ning Espiritu Santo, patutuanan na king eko maglaram. Ing buri kong sabihan ya ini, tutukong pagkalungkutan at alang kalupa, ing kaplas ning puso ko, para karing kapatad ko, akanakong sariling laman at daya. Manyaman kulob tanggapan, ing miparusan ko, at mikawani ko kang Kristo, nung iti, yang maging saw karela.
Ila ring taong pinili ng Diyos. Inampu nala bilang sariling anak na at pepawaga na karela ingkayang ligaya. Tinatag nala ring kasunduan kambera at pigkalubne karela ing batas at karela ing tune kapanayan. Tinggap da ing dakal ng pengako ning Diyos. Ila ring meging palipi, rimbantog a Hebreyong pipumpunan da. At ing Kristo king pangataw na, ibatya king karelang lahi. Mipuriya alang-alang king alang kapupusan ing Diyos, a mag-ari king sablang-sabla. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tampo. Ingkino manatili ke kayo, At kekan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya ke kao, Ginoo. Kaibat nung pepakabsi ring malda, agad na lang pepasaken Jesus king bangka ring alagad na. Pepaunan na lang dinalakit king kangatba ng pampang ning dagat, kabang paulyan nala ring tao. Inyang apaulyan na nala ring tao, minukyat yang magdilidili king metong abundok mundukan, ban manalangin. Miras ing bengi, magdilidili ka rin i Jesus. Dapot ketang oras sa ita, malibutad ni ing bangka king dagat. Sapul-sapulan ni ning alun, uling makasalungat ya king tsup na ning angin. Pilata na ning alas 3, ila ning alas 6 ning abak, pintala na lang Jesus ding alagad na. Lalakad ya babo na ning danuman. Iniyang ding alagad ikit ding lalakad babo na ning danum, mengilabot laking takot. Multuya ngarang sinabi at kinulisak la king takot da. Adagad-agad minaw siya karelay Jesus nga na, kayo tatakot. Ako'y Jesus, kayo mitatakutan. Kanita nga ng kinulait Pedro, ginunong ikapin, iutos mong lumapit ko keka baboning danum. Mekeni, nga ng mekibat Jesus. Inya kinulda siya Pedro king bangka at migmulayang linakad babo ning danum papunta kang Jesus. Dapot inyang dimdam na ing masikan at tsup ning angin, tiblan ne ning takot at migmulayang limbog. Sagipan mo ko Ginoo nga nang kinulisak. Agad-agad ning inabot Jesus ing gamat na, telan ne i Pedro at nga na, Abe,
kay namo kasalpantayanan. Bakit mi kapuno ka? Pareho lang sinang paking bangka at kasampara, tinok ng tinyop ing angin. Simbandering alagad, makasakeking bangka i Jesus, at ngara, tutupin, ika, inganak na ning Diyos. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pa abak po, isundo tayo, ing kekatang pamibule, ketang milabasa na Domingo. Nung pansinan may ing kwento, kasunod ning kwento, ketang milabasa na Domingo, ing kwento ngeni. Ketang milabasa na Domingo, sabi ko, mag-focus tamo king source, king panibatan, source, panibatan daring milagro. Adwala pong milagro ring milyari ketang milabasa na Domingo. Ing mumuna, ing pamanulo ng Jesus karing masakit, at ing kadwa, ing pamipakan na karing 5,000 lalaki, kapamilatanda ring 5 tinape ampon adwangasan. And Jesus is the one who did those things. Nano ing sangkan, in talagang linto ka rin niya pinitang kayang penamdaman. Ing penamdaman ng lunus. So ing lunus, king kapamilataning lunus na, yang migpakimot kang Jesus para uluanala ang popang para pakanano ring dakala tao. Kapamilatan da ring adwang asan at 5 tinape. So, big-focus tamo ketang source. Kaya tamo lumawi. Bakit gewano reta, uli na ning lunus, at ikit tamo, uli ng talagang, yung talagang makagawa mo kareti. Ngini, ketang introduction na nitang Ebanghelyo last Sunday, balita ng Jesus ing metene, petedane, ing kayang pinsan i Juan Bautista. At uling metene, siguro atin niyang penamdaman na, ako pa paniliwalang kini, atin niyang penamdaman na takot i Jesus. Kaya binanitang lungkot. Lungkot ampon takot. Anya pensa, ketang Ebanghelyo last Sunday, anyang abalita na yan, may koya, yan dili na. Sinakeyang bangka, magdili-dili, mintaya king ilang alugar. At ketang ilang alugar ita, karino dis nanding tao, uling tekik yan de pala. Okay? So, ngeni, king Ebanghelyo tamo, apakabsina no ring tao nga na. So, mag-start niya naman. Inyang kaibat nung apakabsi ring malda, agad nung pepasaken bangkaring alagad na. So, sinduning Jesus, ing kayang objective. Ing objective na to isolate, to meditate, and especially to pray. Anya, pepalakwano no ring tao, pepalakwano ring kayang alagad. Kenny, magbalik tamo ketang original. Jesus, paniwalan ko, uling atin niya namang baluta mo Diyos siya, pero atin niyang pangataw. At penamdamane ing takot. At yang dingalagad, king Ebanghelyo tamo, may katadwayang linto, may banggit itang amanong takot. So, ing takot, emotion na ini, iyang lintong sentro, king kekatang Ebanghelyo. Paniwalan ko, posibleng tatakot kay Jesus. May takutan niya, uling metening kayang pinsan. Niya, may ngailangan niyang manahimik, mag-meditate, makipag-dialogue king kayang ipa. So, nano po ingikit ko pong conclusion, Kenny, tatakot ka. Uling dakal kaligaligan king biye.
tatakot ka uling ating kang dakala kapigagap ngening banwang 2020 alang migtagumpe. Ing solusyon, yapining panalangin. Istong watuto, actually makasawap ya po yung takot eh. Ka makagawang matsura, istong tatakot ka. Ne? Sigurado mo. O ning problema, itang extreme na ning takot, iparalyzed na ka. Maparalisado ka. Ala na kang panyulong. At posibleng matras ka pa. Anya, kailangan tamong gawang solusyon ban bilakoya ing takot. At oitapin, prayer. Uiting gewa ng Jesus, nga napin ng Ebanghelyo, minukyat yang magdili-dili king meto nga bundok-bundukan, ban manalangin. At milakone pintakot Jesus. At uling milakone takot Jesus, ikuana ng may kapaglakad, babo na ning danong. Ngini, lawen tayo rening alagad at tatakot. Aniyang ikit ding maglakad Jesus king babo na ning danom, balara multuya. So, kanita pa, deng multo, pisasabyan danala. Panahon na pang Jesus, ati na palang multo. Yung makain lalawen ng abe, yung balay, multo la rin. Ela po multo rin. So, ing multo, ngara. Honing nga ng Jesus, no, I am not a ghost. Ako'y di, Jesus. Eko mitatakutan. Okay? May katapila niya, may sambit laing takot. Eko tatakot, ako'y ni Jesus. Oy Pedro, bigmasikan niyan loob. Ginunungi kapin niyan, pwede pong papuntalan niyo ko keka. Maglakad babo na ning danom. O may keni nga ng Jesus. So miglakad ne. Kaswerte na ne, may kapaglakad niya. Babo na ning danom. The problem. O ini, luntoya keni ing meto nga solusyon pa. Baramila ko ing takot. Istong may gumpisaying takot, buri ng sabyan, may divert ya ing attention. Makanyan yang may nabu o may malumod i Pedro. Anyang nga na, inyang dimdam na ing masika na tsup ning ngangin. O ita, may divert ya. Supposed to be, anyang sinabi ng Pedro kang Jesus, paglakad ko po kimbabon danum, agkatyo ko pong muntake ka. O, makafocus siya primero kang Jesus eh. Yung puso at isip na makafocus lang kang Jesus. Yung problema, pinansin ni ing paligid. Anya pensa, may diverting attention. Mila ko yung attention na kang Jesus. So metong niya pong solusyon ita. Sana puwatan tatakot tamo. Ye po lalako ing pansin nyo, ing puso at isip yu, ing focus yu kang Jesus. So that is the second solution. Third solution, yapin ing sinabi ng Jesus kang Pedro. Nga na, abe, kay namo kasalpantayanan, bakit mi kakunu ka? Actually, encouragement siya po ini eh. Nung para ka na ako, nulalawen ke. Inumpisan mo na eh. O ba't trugo, may kakunu ka pa. May gumpisa na kang linakad. May gumpisa na kang may katakbang king babo na ning danong. O trugo, may kakunu ka pa. Kay namo kasalpantayanan. At yun na kayo. May gumpisa na ka. So, burinang ako akakit kayo po yung sinabi ng Jesus king antikanini. Magtiwala ko kay na makapaglakad kay. Anya inagkat da kay. Anya sabi ko may keni. Magtiwala ko ingagyume. O trugo pigdudan may pa yung sarili mo. Ing kakayahan mo. Nya yan po ing metong pong sangkan bakit paniwalan ko
na pikapilita na katang iligtas Jesus, uling maniwalaya at magtiwalaya king kakayahan tamo mo naman. Na atin tamong coordinations kaya. Yan po ang importante. Don't look down on yourself. May lalawen mababaing sarili mo. Uling makanyan lumawe kay nga pong Gino. Anya pensa nga hanapin, ba't migduda ka? O't mikakunu ka pa? Samantalang may gumpisa na ka. Okay? So ito yung katlo. Kapat, tayd la po rin Ing kapat, yapin itang anyang sinakela kano king bangka, sinampala king bangka, Pedro po'y Jesus, tinok ng tinyop ing angin. Paniwalan ko, agyang sasabihan na ning Ebanghelyong tinok ng tinyop ing angin, agyang magsunduya pamuring tityop ing masika na angin at mga ragula alon. Okay mo. Ing importante, makasakeya king bangka, Jesus. Buri nang sabyan, nung agkatanming sake Jesus king bangka ning biye mo, agyang nanupang danasan mo, agyang makananula pa pangaragul ding alun, at pangasikan ning angin ning sigalot ning biye. You will conquer the fear. Kami takutan. At sigurado makapag-move on ka. Magtagumpe ka king mga santing mong kapagnasan. So yung importante, pasaken may Jesus. At ako, suggestion ko pa sana, nung pwede, pasaop ka king pamagmaneo, king pamag-drive, king bangkaning biye mo. Kasanting na nung kaya beming magmaneo, huling balo mong balo, ituro na ka, ketang manawang kabilian, ketang masanting paninap na ning Diyos para keka. Nya, oren puring keka taong pong lawen, ulitan kepo. Ing panahon na ning pandemic, siguro dakal ne gewang makatakot panamdaman kay katamo. Pero pakisabi na ning kay katang kapag masusyan ngeni, eko sana susukong manalangin. Eko sana tutok ng makipag-dialogue king apong Gino. Uling itenggewa ng Jesus. Anya pensa may kapaglakad ya babo na ning danong. Mag-focus ka kaya. Your attention, your whole heart and your mind should be focused on Jesus. And I believe, itang paniwala ng agyo mong maglakad Jesus, asundume. At sigurado, makisakeya ka. Abaya na ka, king pamaglayag mo, king karagatan ning biye. Amen. Sasalpan tayo ko, King Diyos ipang mayupayang tuto, di na lang King Banwat Yato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugtong nga ginutamo. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, bibait kang Santa Mariang Birhen, linasalam ng upayang Poncio Pilato, mipa ko King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubriyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, igpang may payang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpan tayo ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangasublirang miering mete, at king biela nangga. Amen. Panalangin ning balen. Manalangin tamo kambe ning maragula kasalpantayanan king Diyos tamong parating atyo para king tao. Magsalita ya kay katamo king siwala ning kapayapan. Nga tamong manalangin, Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka.
Kinu alaka king kildap at duldul. Pakiramdaman mo ingaklis din kaya kang iglesia. Nuyaman ka rin maliligalig at mila ko katimawan. Inya ang aming manalangin. Ginu, bustan mo ngakit mi, ingke kang ganaka. Ginu alaka king maragul at masikan na yangin. Ding manalipusta karing karelang kasalang. Pakaluluan mula ring karelang biktima at ding pasakit karela, inya ang aming manalangin. Ginu, bustan mo ngakit mi, ingke kang ganaka. Ginu alaka kingayon ding mamasik takot at pagmula na ning gera. Dinan mong kapayapan at ustisya ding karelang biktima at antimurin ding mamim sala karela, inya ang aming manalangin. Ginu, bustan mo ngakit mi, ingke kang ganaka. Ginu alaka kingapi, ding mamatol at kokondena karingaliwa. Ipakit mo kaya kang kamulob karing karelang biktima at baywan mo puso ring manalipus ta karela, inya ang aming manalangin. Ginu, bustan mo ngakit mi, ingke kang ganaka. Ginu, atsuka king malating siwala, ring taong magkapilit matampang sumuyo, at magdalang tula, karing karelang pamilya, at kapamisanan. Manatili kang malapit karela, at pagkaluban mong tetagan, inya ang aming manalangin. Ginu, bustan mo ngakit mi, ingke kang ganaka. Ngeniya, duwan tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginong Jesus, ing kapanayan mi at tsukeka, king amano mo karin ke manalig, maging malapit ka sana ke kami, at bustan mong manatili ka kami. Akayabim daka king bie, ngenit kapilanman. Amen. Talakad tamo po.
Manalangin kayo kapatid, panding kekatamong daon, titing tinapi at talak, matampang tanggapano ning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapane saning ginuy tindaon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligay ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning sikanan, talapamye karing regalong daralami, tanggapan mo reting ayin a yayampang ning kekang iglesia at gawan mong sakramento ning kekaming kaligtasan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanat tiliyak ke kayo, At kekan timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na no king ginu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos kingalang angga at lubos mayupaya. Agyang piktak sila na kaning meto yatu, sindumu ing kekang pamaglugod. Ika ing minye kaganapan king kekaming kakulangan. Ikang munaman ing mitubod king magligtas karing sabla. Ing sinugo mong anak ene aliwa ke kami, bistaman eme kilupa, king pamikas salami. Berian mo iti, ban akit me king ke kaming pangataw, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kami, mit mong lugod, kalupa ning makapasubali mong lugod, kaya migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tula, ning kayang pamaglingap ake kaming binating inyang piyaping gulutan daka. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, lain makyabe alantok ng babiye kapurian keka, ngaming kakanta. Banal bingipa, karapat dapat nakang puryaning meto yatu, uling king kapamilataning kekang anak Yesu Kristo ang ginumi, at king kayupayaning Espiritu Santo, dininan mong biya at kabanalan ing sabla. Alakang tuknang mamaus king kekang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbog na, ing dalisya daon miyampang niya, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipa, pagamwamumi ing pabanalan mula king espiritu mo, ting ay na daralamit daraon keka, ban maging katawan at daya no ning kekang anak Yesu Kristo ang ginumi, aminutos ke kaming pagmasusyan miya, iting Eukaristiya. Kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinapi, pepasalamata na ka at pinuri, piraso ne, at binyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiyain ka na kung katawan, ami daon, para ke kayo. Makanyan mo naman, kay bat ni ngapunan, kinwaning kalis, pasibay pe pasalamata na ka at pinuri, binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan, mi bubu para ke kahit para karing sablang tao, ban kami patawaran, laring kasalanan, daptay niyo iti king pamigaganak kayo, kanak.
Ipasyag taya ing misteryo ning kasalpantayanan. Ipa, gaganakan ming kamatayan ing kaya kang anak kami ngabos kay kami, ing kayang maligayang pamanyubling mebi ating pamaitas na banwa, kabang panayan miya, ing panyatang ng pasibayo. Inya, daraan miya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiyat madalas sakripisyo. Baliktan me ing yayain kay kang Santa Iglesia, at lawan me ing midaon king sarili na. Paulin ing kamatayan ay kwa na kaming sinut keka. Pagkala mo, king ikaming misulusulok, king kayang katawan at daya, mikatman kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kaya sanang metong alang anggang daon keka, at papalyaryan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding kekang Santo. Muna, kambe ng Maria, kapilan man Birhen indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kambering nuan mong apostol at maligayang martires, kambe ng San Luis Gonzaga, ingkay kaming patulunan, at ding sablang santo, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan, kasaw panalang patanat, king arapan. Ipa, iti sanang aining pangasot mikeka, mamungayang kapayapan at kaligtasan, para king mabilugayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod, ingkay kang Santa Iglesia, akasalukuyan maglakbe kiti king yato, kambe ningke kang Talasuyo i Francisco, ingke kaming Papa, at i Florentino, ingke kaming Obispo, at ding sablang Obispo at Pari, at ing mabilog mong balayan, ay natbus ningke kang anak. Ipapakarandaman mong pakaluluing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marapke ka. Dunusan mo mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasaut. Ganakan mula naman, ding kapatad ming mayangon na biye, at ding sablang ke kami matulat, memon na ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayaryan, anong nuke manayang magkamit lubos king ligay mga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupay ang tutukagom ng Espiritu Santo, pupunian dakat parangalan manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayo tang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalawing kapayapan king panahon mi, ban king kaso paning kekang pakalulu parati king kabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kekaming talapangabos. O ginaming Heso Kristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kekayo, ing kapayapan ko babiye ko kekayo. E mo sa babalikdan din kekaming kasalanan, no nalawan mo ing kasalpantayanan ing kekang iglesia, at pamayapan mo yung ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga, ing kapayapan ing ginumanatili sa kapilanman kekayo. At kekan timurin. Ipakit tampong ngening mikakametong ta, king kapayapan. Kaluguran kong kapatad, o ni Jesus ing kordero ning Diyos, o ning milalak ko karing kasalanan ning yato, nuan laring mayayaos, kingapunan ning kordero. Ginoo, kumatampantanggap keka. Dapat ikas mihay nga mano mo, kumayap na ako.
Operasyo Imperata, laban king pamaglaganap ng COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit, pamangailangan mi. Aduan mi keka, yung kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na, karinda kalataw. Ipanalangin mi ngang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun, panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyo, karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap, karela. Pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, det ang mayangon na biyena. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipanigapumi ka, impatoklangan mo na, impangakalat niting virus, at impangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yeso Kristong, anak mo, ang mabibiyayang pong magari, kambe mo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos, mo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwa na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, Manalangin tamo. O Ginoo, irisanang Eukaristiyang pigkalob mo ke kami, pagdala na keng kaligtasan at papanatilyan tapat king sala ning kekang katutuan. Itiyaduan mi king lagyo ng Jesus, aginumi, kempong tutuking Domingo, makanining oras, alas 8 misa, i-launch tayo po ing kekatamo pong metong committee, ing ausan na po ning Archdiocese sa Vocation Committee. Anya, reta pong kayabe kareting grupo, akatan milang simba, kendarat nga Domingo, alas 8 ning ngabak. Ing ginumanatili ke kayo, at kekan timurin. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingi pa ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. umetana at isundo ing pamanuki king Ginoo. Salamat, King Diyos.